Kau, sini. Siap. Mau cerita. Mana Dan? Gue masih kesel nih, kemarin gue ribut, gue kalah. Yo, udah ikhlasin aja nggak apa-apa. Enggak. Kita paranin aja yuk. Damai aja Dan. Enggak, udah ntar lu ngikut aja, tapi lu ngumpet aja ya. Ya udah deh, nggak apa-apa. Siap. Yuk. Yuk. Udah lu sana, ngumpet. Biar gua aja. Ya wis lah. Hei, lu. Gua masih nggak tahu nih yang kemarin. Ayo ikut. Apaan sih? Udah ikut, ayo. Iya. Udahlah, jangan diperpanjang. Udahlah. Capek ini. Udahlah. Kenapa harus diperpanjang terus? Lu yang mau ngomong. Lu cepetan. Bangun. Bangun. Bangun lu. Sepertinya harus selesaikan. Ini ya. Ya kan. Yuk, ngomong. Ada ide lagi. Apa? Dulu lupa. Gua begini. Paginya beneran ngikut.